Pitong 26 anyos a lalaki ang arestado king San Fernando kay Batkerakpan halos 700 na gramo ning pagsuspetsang illegal na droga. Ayon ang report. Arestado yung metong 26 anyos na lalaki pagsuspetsyang big-time drug pusher king may kasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA king metong open parking king mall king San Fernando bandang 4:55 hinggat ganapo na niyang July 28, 2025. Kinilala yung suspect bilang alias Satar at taga Lanao del Norte at sasabyang sangkuting illegal kalakaran ng droga king San Fernando. May akumpiska king operasyon ng atsukin 700 gramo ng shabu ang makakana king 7 knot-tied plastic bag kayabe ing mark money. Ing operasyon panimunan nening PDEA Calabarzon Regional Special Enforcement Team 1 at PDEA Pampanga kasaw ping San Fernando City Police. Ing suspect mamarapeking kasong pamaglabag king Section 5 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 metong a non-bailable offense nating parusang lifetime imprisonment. Ako po Nicole Rosete para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen Susuyo.